بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، كما نسأله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار وأهله. وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذا اليوم بمشيئة الله جل في علاه يدور حول بعضا من أخلاق السلف، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب قبل شرخ شبابه وأن يدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. فإن حق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة هم طلاب العلم الشرعي. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لئن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. قال الله عز وجل مادحا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه البخاري في أدب المفرد والبيهقي في سننه، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقد ندبنا الله عز وجل إلى الاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب. فاقتدى السلف الصالح رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتخلقوا بأخلاقه وامتثلوا ما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه، وكانوا كما قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض أهل العلم: كنتم خير الناس للناس. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. فلما بعد العهد بزمن النبوة وغابت شمس الشريعة وتشاغل الناس بأمور الدنيا اندرست كثير من الأخلاق التي نشأ عليها الصدر الأول
من هذه الأمة المشرفة. بهذا أردنا أن نعرض بعضا من أخلاقهم لعل الله جل وعلا أن ينفع به المتكلم والمستمعين والمسلمين على وجه الأموم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. ولا مشكلة جل بشد بقاون لأدو أردنان ونسيد قول الله رأيتيدو كقوم دوان نفسنا الله تبارك وتعالى walli no remmo insi no remmo e bakkatuji meɗen mooliɗenmo yo dandu en bone pittali meɗen seedi ɗen kala mo Allah subhanahu wa taala fewni kon woni fewɗo kala mo o majjini ala wawɗo mo fewnude seedi ɗen Allahu tabaraka wa taala kanko ni heeraniɗo dewal gongawal o kafiɗatake e dewal makko ngal hay e goto seedi ɗen nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko ko nelaɓe makko Allah subhanahu wa taala ɓeydo mantugol e ɓantugol fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kalarɗo ɓaw maɓɓe hino heto jokkitagol batte maɓɓe ha ñande darngal dari si ɗum feƴƴi wiɗen ino jeeya ko ɓuri himmude ko haani tinnade e muɗum kala jon haqqil atto suka yaagal muɗum ngal hiɓɓude lanna ende kala jon haqqil ko haani eltude wonki muɗum kin haaki waawa haaki heɓa ɓayno faggo woni ko moƴƴugol needi islam ɗum hino jeeya ko ɓuri hanande neɗɗo julɗo hassatan suka hassatul hassa janngowo diina islam faggitagol mo needi islam ɗin needi ndi tawata sharia on wo haqqille ɗen wo jaɓi seedike ɓural muɗum e moƴƴere muɗum pehe yimɓe ɓen fof e ɗenɗe ɗen fotti e dow mantugol kala neɗɗo jogiiɗo needi ino jeeya ko ɓuri hanndude e nguuɗo jikku mantiniingu e ngal ɗo geɓal labaangal ko ɓuri hanndude e ɗum ɗo e dow yimɓe ɓen fof ala wajihil khusus ko ɓe wiyeteɓe tullabul ilmi shar'i wonɓe janngude diina islam imam mouhammad ibne sirina rahimahullahu ɓe maaki kamɓe dey ɓe laatino hiɓe janngirayno needi islam wono ɓe janngirayno ganndal karama ko wiyeteɓe habibun shahidin ɓe makani ɓiɗɗo maɓɓe an yo ɗitto an ɓeto wonda e karamokoɓe ɓen ɓeto wondugol e faamuɓe diina ɓen janga e juuɗe maɓɓe neediji maɓɓe ɗin ko islam o wi ko nde waɗata ɗum ɓuranilam e diine jangata hunjuɗa ko ɓuri ɗuɗude e hadis jogue karamokoɓe salaf ɓe makani ɓiɗɗo maɓɓe ɓe wasiyo ɗum ɓe maaki ko nde yahata jooɗoɗa e juuɗe karmokojo o jangne needi islam ɓuranimmi e diine jangata dame capanɗe jeeɗiɗi yonirɗe dame diine harana needi wolata fii muɗum ɓay needi no jeeya ko ɓuri himmude e gurnan julɗo ɓe darti allahu tabaraka wa taala ko mantiri nelaɗo men noon ko qur'an ko wondema nelaɗon hino e dow jikku mawnugu joomi men e mawnude so wi hunde no mawni ɗum si tindini ko hollata ko mawnugol nden hunde alaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki faame min komi nelira e moɗon ko sabu haa mi timmina ɗi jikkuuji moƴƴi e moɗon jogonon jikkuuji labaaɗi allahu tabaraka wa taala lerɗini en yen e to ñentingol nelaɗon alayhi salatu wassalam e kala ko ɓe waɗata e kala no ɓe jikkinorno sina ko sharia on ari ikkiti holli ɗum ko kamɓe heerani joni men o wi laatani ka on e nelaɗo on lerɗinande imana ñentinande labande wonande kala on tañƴiniɗo hawrugol allahu tabaraka wa taala e fottugol e allahu tabaraka wa taala o janti joomi meɗen ko ɗuuɗi ɓe wi ɓeɗo yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe gila e sahabaɓe ha e taabinen ha e tabi'in ɓen ɗon wiyete assalaf alal itlaq ɓeɗo ɓe ñentini nelaɗo ɓe jikkinori jikkuji nelaɗo ɗin ɓe jogitike yamirore nelaɗo nden ɓe rentike ɓe pottitike haɗoje ko nelaɗon haɗi ɓe kon ɓe sakkiti wonde waka joomi men wiɓe ɗon tu kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ko ha ɗo neɗɗo mantete on woni yimɓe ɓurɓe moƴƴude yaltinanaɓe fi yimɓe ɓen imamu malik rahimahullahu taala ɓe maki yettike amen wondema
ɓeɗo nasaraɓe wonnoɓe Sham ɓe sahabaɓe ɓen udditi toon naati toon islam ɓe wi hawari yankoɓe wondunoɓe annabi Isa ɓen ɓe wi'ayno wallahi ko ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ɓuuri moƴƴude e dima ɓe wondunoɓe annabi Isa ɓe wiyeteɓe alhawariyun e ɗum ɗon wonali saabu muɗum sina daragol ɓe jokka ko nelaɗon alayhi salatu wassalam acciriɓe kon immorde e needije e jikkuji wonon nde ahdi ni pottiti ahdi nelaɗo ni nangue sharia on eɓɓi nde wirnoto yimɓe ɓen jokkiti fiyakuji aduna ɗi pottiti fiyakuji lahara ɗi neediji islamu ɗin hiƴƴi ɓuri ɗuuɗude e neediji e jikkuji ɗi tawata nelaɗon accike newde e muɗum sahabaɓe ɓen alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon woni saabu suɓiɗen hande ndeɗo jonde meɗen weeɓitangol en yoga e jikkuji ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe gasa allahu tabaraka wa taala ɗen kanjini e makko nde o nafirta ɗum wowluɗo on o nafira ɗum jooɗiɓe ha wowlaɓen o nafira ɗum julɓe heddiɓe ɓen fof allahu subahanahu wa taala laɓɓin golle ɗen nafira en hay si tawi ɗum feƴƴi ino jeeya ko sikke wo ala diina islamu kan koka kullun la yatajazza diina kan koko tamande wootere ka jaɓata feccagol allahu tabaraka wa taala o wi ya ayuha alladina amanu dukhulu fi silmi kaffatan naate e diina islamu kan on foppu moɗon naate e diina islamu kan ka foppu makka al islamu kullun la yatajazza islamu on noon piiji tan hino mooɗu islamu woni al aqida woni al ibada woni al akhlaqu ma ɗum wiyen assuluk wiyen wal muamalat ɗiɗo hino jeeya edi cheikh jabri jazairi hafidahullah e moɓe ka deftere maɓɓe min hajil muslim tawgol neɗɗon o fiɓay ko nelaɗo e sahaba ɓen fiɓuno ko o rewira e joomi makko wano nelaɗo e sahaba ɓe wonno rewirde joomi mum no o jikkinoto jikkungu nelaɗon e sahaba ɓe wonno jikkinorde yimɓe ɓen no o etoto o gollodira hakkunde makko e yimɓe ɓen wano nelaɗo e sahaba ɓe wonno gollodirde yimɓe ɓen no hada kullu la yatajazza kono si en narti en taway ndeɗo toɓɓere hada al janib al khuluqi assuluki ɗum ɗo in darasa hiƴƴi e juuɗe yimɓe ɗuuɗuɓe wiyeteɓe kadi ko tullabul ilm ndeɗo toɓɓerele sen darti min assalaf kamɓe ɓe wattirali nde ɓaawo ɓe waɗani ɗum defte mustaqilla hollayde toɓɓere nden ko nde himmude wono si en darti aramɓe ɓen wono imam abi hayyan al asfahani ko deftere maɓɓe huliyatul awliya wa tabaqatul asfiya nden hino yewta fi jikkuji moƴƴi immorde jikkuji nelaɗo e sahabaɓe jokkuɓe ɗum haa ɓe inni deftere nden ko cuɗaari e jikku moƴƴuɓe ɓen suɓaaɓe ka joomi meɗen ɓen e tabaka laaɓuɓe yimɓe ɓen ka allahu tabaraka wa taala huliyatul awliya wa tabaqatul asfiya jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen deftere nden ko ñande en narti siyaru alamin nubala lil imami dahabi ko nelaɗo ɓe fuɗɗori ɓe jokki fayda haa ka ɓe wuuriɗon lanni jikkuji moƴƴi ko are nder ɗum kon hino ɗuuɗi en narti nen taway ɓe wattirali toppitagol jikku moƴƴo wonande julɗo ɓaawo en narti imam ibnul jawsi a deftere maɓɓe wiyetende sifatu safwa sifaji yimɓe suɓaɓe ɓen ka joomi meɗen o tawa ko jikkuji laɓaɗi ɗi nelaɗo joginoɗi arɓe ɓaawo ɓen jogi ciiɗi ko ɗin tumbi adde nder mum men kan no yewta fi ɗum e barti imam ibnul qayyim al jawziya rahimahullah
gaadi deftere yewtande fii ɗum tumma dariju salikin woni daraja yimɓe naatuɓe e laawol joomi meɗen no faala yettoyaade ka makko ngol ko jikkuuji honɗi e neediiji honɗi ɓe jogii ɗum woni mujalladu ɗi e darti imamu tirmisi rahimahullah ɓe waɗi deftere ɓe innine alchamailu lmuhammadiya jikkuuji nelaaɗo ɗin ko ɓe siforno kon fof imamu tirmisi no fanɗi koddali ka deftere maɓɓe alchamail si en darti cheikh hasan ayoub ɓe waɗi deftere mustaqille ɓe innina sulukul ijtimai jikku ngu neɗɗo haanuɗo wuuridude yimɓe ɓen haani jogaade ngu wara yimɓe ɓen haaɓataamo yimɓe ɓen dogataamo yimɓe ɓen wulɗetamo yimɓe ɓen yiɗaymo ɗum wiyete sulukul ijtimai aranaamo wonduɗaa waynondirɗaa o wiigol alhamdulillah oɗo kadi jaamen sertayno waɗi ɗum deftere julɗo rento ɗum kamo koɓe ko waɗi deftere ɓe inni nde e min maini chamaili kulli kanɗe jikkuuji nelaaɗo ɗin en ƴattay ko yewtata ko fii nden ɗon kamo koɓe goo ara waɗa fii honno wonki ne'irte haaki jaɓa wonde ɗum nande wonki ina waywa boobo teno wi annafsu kaptifle in tuhmilhu shabba ala hubbi rada wa in tuftimhu yanfatim wo wonki hino waywa boobo muynowo si a accidimo e hoore makko o muynay haa o jannda har mo yiɗi muynugol si a entimo ñande entuɗamo o kanko mo jaɓa ente wonki ko noon wayi wonki hino jaɓa itteede e jikku bonɗo elte haa wonta jikkinagol jikku moƴƴo wonki no jaɓi ɗum muqabilu littagayyur wattabadul wonki no jaɓi changede wonki kadi no jaɓi wonugol moƴƴunooɗo to haa wonta kadi bonɗo wonki salaki ɗum idan wonki ko lanndi ko mujahada woɓɓe waɗi deftere ɓe ninde fi taskiya wa suluk ko honno neɗɗo ne'irta hoore mum laɓɓina wonki muɗum kin an jamii adranil maasi kala tuundi ko wiyete bakat on ɗon kiɗi laaɓirta e ɗum tawi ɓe firta aya gooto wonɗo suratu shams qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha ma ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam kaɓe torotonoɓe maaka allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ɓe torotono du'a ko ɗuuɗi karamo koɓɓen ɓe maaki ko honno ko laawol hongol rewete li taskiyatin nufus wonki si soɓi ki tuuni ki kaani ko laawol hongol rewata haa ki laaɓa ere hin wiye fi taskiyati wa suluk en yiɓe ɗo karamo koɓe ɓe holli en nde ɗo hunde na accirte nde ɓaawo ka si en darti en taway cheikh moustapha al adawi ɗen ɗon ko wuuridaɓe ɓe waɗi deftere mujallade wiide fiqhul muamalat wal akhlaq ma ɗum fiqhul akhlaq wal muamalat bayna al muminin ay ɗum ko min asadri l awwal haaka moƴƴuɓe ɓen haaɗi mbi'eede ɗo hiɓe jogii garanti moƴƴere alqurunu mufaddala addi kono ɓe gollondirayno hakkunde maɓɓe ko honɗum ɓe jaɓindiranayno ko honno ɓe gantindiranayno gantiniiɗo ko honno ɓe yurmondirayno ko honno wonno sabu hiɓe marnoma sa'iluuji fiqaha ɗi ɓe lurri faamu muɗum tawi ɓe haɓaali ɓe sonkaali hiɗen ari lurri ɗin en ronku weldude ma sirru wa mal farq ko noon sabu ɗum ko honno woni sabu salafa hadihi l umma ɓayri cheikh mouhammad kittani gaadi deftere ɓendine mojamu fiqhi salaf ko salafu lurri kon fof fi abwabil fiqhi hiɓe adde nder men kala damal ngal ɓe wallini ɓennay kaari ko ni faamirno ngal damal kaari ko ni faamirno kaari ko ni faamirno haa ɓe gayna e ma ka luutugol ɓe faamondirgol ngal ɗo damal
ɗuytaali giggol ngol e yiɗinirgol ngol e yurmonirgol ngol hakkunde maɓɓe ko fii honɗum enen aranɗe ɓaawo maɓɓe faamu men lurri e konko faamu maɓɓe lurruno enen ronkuɗen fottude ronkuɗen yurmondirde ronkuɗen naɓidude koma sirru limaada ko haani landaade ka haana ka faamaake en darti mujamo fiqhi salaf min altahara ila alqada aɗo woni abwabe lfiqhi gila ka salligagol laɓɓinagol haa ka ñaawugol bonnooɓe ɓen tribunal islamu ngal alaa damal fiqal ngal ɓe waɗal nder ton damal fof ɓe adday karmokoojo fof no faamirno ngal e salaf sahabaɓe taabi'ina tawa ɓeeɗo luutodirgol maɓɓe faamu ngu e ɗiɗo calɗi wonaali sabu ko tikkini hakkunde maɓɓe maa ko bonni hakkunde maɓɓe maa ko haɗi ɓe welda maa ɓe yurmodira enen arɗen faamuuji men ɗin lurri e ɗin faamuuji ronkuɗen naɓidude ronkuɗen yurmonirde ronkuɗen faamondirde taƴondirɗen konnondirɗen tawi ko hunde wootere lurrano wama sirru wama sabab jaɓi ɗum kaa ɗum alaa on ɗum woni ko adamu takhalluqi bi akhlaqihim wa adamu littisafi bi sifatihim wa taassubu lil ara'i wal hawa ɗum ɗoni hoore o ko angal jikkinorgol jikkuji maɓɓe ɗi e angal siforgol sifaji maɓɓe ɗi e tawgol koko welata wonki kinkon wonɗa gingande wona ko nafata islamu ko ɗum ɗo haɗa yimɓe lurruɓe ɓe fotta fe ɓerɓe renti karamo koɓe hino windi deftere ɓeynide alfiqhu ala madahibi l arbaa imam abou hanifa imamu malik imamu shafai imam ahmad ibnu hambal rahimahumullah jamian goto fof e maɓɓe ko faami fi abwabil fiqhi iɗen andi no woodi nokkeli buy kaɓe fotta kono goto fof e ɓeeɗo jangi e juuɗe oya limaga wata ko ɗen dami hannde haɗi tullabul ilm jogodira naɓa islam goto fof faamu ngu faami ngu no sincani ngu dental faami goonga ko ɗo tun woni kala mo wona ɗo himo yurmi yo allah hon dandumo mayde ɗum woni muskila ɓurɗo fulɓinade o jooni noon sen janngi ɗiɗo jikkuuji ko gasa ɗum artitaka haqqil heyɗita ɓayri jooni men wi wa dakkir fa inna dicra tanfaul muminin iɗen tañƴini min allahi jalla wa ala an yajalana min almuminin alladina yantafiuna bidicra allah subahanahu wa taala waɗen gonɗinɓe nafitoroɓe waaju haray ɗiɗo jikkuuji wonɗen addude jantagol seeɗa en adday waɗen ɗi ard badal ard waɗen ɗi tafsil wi hino jeeya e ko ɓuri mooɓude sifatu salaf wa akhlaqu salaf jikkuuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen e sifaaji maɓɓe ɗi e neɗɗo julɗo faalaaɗo wawde no ɓe wa'uno noon ko honno o wa'ata karamo koɓe yewtoɓe fi attarbiya wa suluk ɓe wi ko ɓuri mawnude ko sappi mooɓi ngal ɗo damal tawi albabu indahu ko ma jamiun maniun shamil hino mooɓi kala ko damal ngal haton jimmi hino yaltini kala ko damal ngal ala haaju e muɗum hino mooɓi kala ko julɗo haani jekkinorɓe hara joom men no welamo o karmo ko jeeteɗo yahya bun muaz rahimahullahu taala en jangi ɗiɗo sifaji kama awradaha wala khasaha en firti ɗiɗo tarjamatan min lugati l arabe ila lugatina si en faamiɗi haysi ko ɗon ɓantuɗen jonde nden si en faamiɗi en jikkinoriɗi nara tagayyuran zahiran fi bi'atina wiyay changement feeñuɗo laaɓuɗo e gurdan ɗan hakkunde men hayɓe renti gurdan ɗan no satti baynal muslimin ala ko woni wonde sabu ɗuuɗugol helugol ɗeɗe dewle hakkunde julɓe
sonnaɓe julɓe worɓe julɓe sina majjede ɓe ɗiɗo jikkuji moƴƴuɓe yawtuɓe ala ko ɓuri wonde sakkude hakkude julɓe gollodiroɓe haratuma ɓe sertiwoɓe yiiti doyta sina haray goto fof no uggini sina majjede ɗiɗo jikkuji e jikkinorgol ala ko ni sabu faamodirangal e gingal ngol mere ngol saaki hakkude julɓe ɓen sina sabu majjede ɗiɗo jikkuji e jikkinorgol ko waɗi al itiqad bi aqidati salaf la yakfi la budda min altakhalluq wal ittisaf bi sifatihim wa bi akhlaqihim heɓugol finde maɓɓe nen tum a fiɓeteɗi ɗin ka arkani limani a sitta la yakfi yonata bal ko ma on kidi jaɓa jogade sifaji maɓɓe ɗin e jikkuji maɓɓe ɗin e gollodire maɓɓe ɗen o naata e laawol ngol ɓe rewnongol ɓaawde ɓe fiɓi ko fiɓi ko hasinaɓe yonay yonata hiɗen rentigoy yonata ɓayri ɗen faami ko aqida maɓɓe on fiɓuɗen so aqidatu salafa hadihi l umma salafu salih hiɗen jaɓi koko ɓe jaɓuno kon jaɓuɗen ka fiɓete koko ɓe dirnuno kon dirnuɗen kono esse hakkunde men hino waywa hakkunde maɓɓe a faami lammal ngal hiɗen jaɓi aqidatuna ko aqidatu salaf hiɗen jaɓi manhajuna ko manhaju salaf kono taw si tawi sulukuna ko suluku salaf hal akhlaquna akhlaqu salaf hal sifatuna ko sifatu salaf si tawi hi ko aqida on jogitiɗen suluku en acciɗa ko ɗum woni sirru ko suuɗi holli ko saaki hakkude meɗen kon ɓawnde fiɓuɗen koɓe fiɓi kon ko angal ko tawgol en siforali sifaji maɓɓe ɗin en jikkinorali jikkuji maɓɓe kadi cheikh Husayn Yaqub hafidahullah ɓe ari ka deftere maɓɓe usulul usuli ila llah ɓe maki assirru dafinu fi adami lqabuli huwa wujudu haddi nafsi fi l amal ɓe maki sirru suuɗiɗo ko tawgol joomi men jaɓanta jiyaɓe rewɓe mo ɓen ndewe maɓɓe ɗen sirru suuɗuɗo ɗum on ko hunde wootere ko tawgol gewal ngal wonki waɗɗo ngal on hino mari toon geɓal ɗum ko sirru haɗayɗo gollal ngal jaɓe kala dewal ngal waɗanɗa joomi ma tabaraka wa ta'ala tawi wonki ma kin hino mari geɓal e ngal ɗon dewal sawa an wonki kin ko mari toon geɓal ko geɓal manawiya aw maddaɓi mana aw maddiya ɗum ɗon haɗay dewal ngal jaɓe ka joomi meɗen ko ɗum wa min suruti qabuli l amal al ihlasu wal mutabaa si tawi gollal ngal laaɓanali joomi meɗen ngal jaɓataki si ngal laaɓanimo ngal hawrodirali e sunna nelaɗo on ngal jaɓataki si tawi neɗɗo on no mari geɓal e dewal ngal waɗani joomi muɗum ngal wano bi mana o waɗa ha o gayna hara himo ɗaɓɓi manteɗe e maggal ɗum ko sirrun dafinun yadullu ala adami qabuli hada l amal ɗum holla gollal ngal jaɓataki si tawi on kidi dewal ngal o waɗi ngal himo mari jaɓal wonki makko kin e maggal kulor ŋiŋeede ɗum haɗa o jaɓane dewal ngal no fanɗi noon dewal ngal waɗata hara wonki makin ala jaɓal e maggal e ɗiɗo ɗi madahan aw zamman kano ɗuuɗi joni noon imamu yahya bun muaz rahimahullahu ta'ala ɓe make qala jumlatan min sifati almuminin في بعض رسائله فقال أولا إن من صفاتهم وأخلاقهم أن يكون المؤمن كثير الحياء قليل الأذى كثير الخير قليل الفساد صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل
قليل الزلل قليل الفضول كثير البر للرحم وصولا وقورا شكورا كثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق حليما رفيقا بإخوانه عفيفا شفوقا لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا فشاشا بشاشا لا جشاشا ولا جساسا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب لله زاده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لأخراه فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابكي عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين. Jamaki kodiɗo ni jikkuji yareteɗi ka joomi men ɗin harayna a naafiqiijo si gootum e ɗiɗo manki ko haray wullu e hoore ma atto yimɓe ɓen wulludema sa maayi haray ko a hanaɗo wulleede ko waɗi noon yurmi a perdi. woosi a lundike ɗiɗo jikkuji haray wullu hoore ma atto a waalade maaya yimɓe ɓen wulle waɗi noon ɓe wulluma ko a hanaɗo wullede fuɗɗo an ɓe wullalima ko a hanaɗo wullede attoɓe fuɗɗagol waɗi noon a perdimo mayino perdi mo hani wullede haray mo yurmi a ɗiɗo jikkuji heɗoɗen ɗi kappolar eggiren ɗi jumla on say sarfo yende bismillah. Imamu Yahya bun Mu'adh rahimahullahu taala ɓe maaki kamande ɓe mooɓuɗen wallinɗen nden tawɗen ko ɗum jikku ɗum woni jikku julɗo faalaɗo weltinde joomi meɗen tawya joomi men hara hino joomi men no welamo hara nun ɗum ko yo taw ko kasiral haya'i ko ɗuɗuɗo hersa qalilal adha fanɗuɗo ko lorrata neɗɗo kasiral khayri ɗuɗuɗo moƴƴere ko nafata yimɓe ɓen qalilal fasadi fanɗuɗo bonunde ka dow leydi saduqal lisani gonguɗo ɗengal mo wowlata fenande qalilal kalami fanɗuɗo haala mo ɗuuɗa haala kasiral amal ɗuɗuɗo golle ɗuɗɗinowo dewal joomi muɗum qalilal zalal fanɗuɗo ko faljata e dewe joomi muɗum nden qalilal fuduli mo ɗuuɗa ko waɗata ko ala nafoore kasiral birri lirrahim ɗuɗuɗo ko jokkoto en ɗam muɗum wasulan jokkotoɗo yimɓe ɓe waɓuran moko baajo mo tawata waɗata ko moko ba hana waɗude shakuran mantowo joomi meɗen weltano yimɓe ɓen koɓe waɗanta ɗum kon kasira rida anillahi ida dayaqa alayhi risqa ɗuɗowo yettude weltano joomi meɗen tuma joomi men ɓeydi mo ɓiccinde wo o ɓeyda yettude weltano joomi men haliman neɗɗo muññiɗo mo yawata yottade rafiqan o wona neɗɗo newiɗo bi ikhwanihi o newo e siɓɓe makko julɓe ɓen o wona afifan definiɗo e gurdam adnanan shafukan yurmeteɗo yimɓe ɓen la la'anan o wonata huɗowo wala sabbaban o wonata yennowo wala ayyaban o wonata aybinowo neɗɗo wala mughtaban o wonata ño'owo neɗɗo wala nammaman o wonata waddowo hakkunde welduɓe wala ajulan o wonata hawjuɗo ñaawugol piiji ɗin wala hasudan o konnata ko neɗɗo ko joomi men okkimo wala haqudan o konnata ko neɗɗo o yelo yo iw e juuɗe makko ko heɓi kon wala mutakabbiran o wonata mawnintiniɗo wala mu'jiban o wonata haawiɗo golle makko ɗen wala raghiban fi dunya o wonata lerɗaɗo aduna
wala tawilal amali o wonata jogiiɗo tanjinaare wuurugol ko juuti wala kasiran nawmi o wonata ɗuuɗowo ko ɗaanoto wal gafla o wonata ɗuuɗowo welsindaare wala mura'iyan o wonata yiinirtoɗo golle makko ɗen wala munafiqan o wonata naafiqiijo suuɗowo goɗɗum feññina goɗɗum wala bahilan o wonata wuddirowo ko arkisako hashasan hentiɗo yeeso bashashan mosanowo yimɓe ɓen la jashasan wona parguitowo hakkude yimɓe ɓen wala jassasan wona wiɗotoɗo humpitagol gundoji yimɓe ɓen yuhibbu fillah ko sabu joomi men tungo yiɗirta neɗɗo wa yubgidu fillah ko sabu joomi men tungo tikkiranta neɗɗo wa yarda fillah ko sabu joomi men tungo weltorto wa yagdabu lillah ko sabu joomi men tungo tikkirta zaduhu njooɓo makko ka aduna ɗo taqwahu ko kulol allahu makko ngol wa himmatuhu himme makko ɓurɗo mawnude on ko uqubahu ko battane makko ɗen honto sakkitito moƴƴe kabonayi jalisuhu jooɗodiɗo makko on kala kaw jooɗi zicrahu ko jantagol joomi makko ngol wa habibuhu ɗiɗo makko on ka dow leydi ɗo mawlahu ko taguɗomo on wa sayuhu golle makko ɗen li ukhrahu ko lahara on o ɗaɓɓi wi faalan ko ɗo haaɗi anndu kon yo siɗɗo wa fattish wattu haqqil ɗaɓɓita nafsaka fittandu maɗa ndu qabla mawteka ko atti a maayude wabke wollu kadi alayha e dow wonki maɗa kin in wajatta fiha akhlaq almunafiqin si a tawi e nder wonki maɗa kin jikku lundingu nguɗo anndu ko jikku nafiqiɓe ɓen noon wullu e dow hoore maɗa atto a wullede imam fadal ibn iyadi rahimahullahu ɓe maaki neɗɗo gonɗinɗo ema e tamarohi arahimo huli wataki wonu bulle amma nafiqijo o awa e leggal bulle o haɓɓi to garrima e tamaro anda sen faami misal ngan gonɗinɗo o awa e leggal tamaro o hula watangal wonto e bullal nafiqijo awa e leggal bullal o fellita garrimo e tamaro ko ɗum si neɗɗo goto wasiyotoɗo janngo meeɗi wasiyade Umar bin Abdul Aziz rahimahullah on ya Umar wi naam o wi miɗo rentinama e gundo ma on e yaasi ma on luutondirta nder on e yaasi on o wi iyaka ya Umar bin Abdul Aziz an takuna waliyan lillah fil alaniya wa aduwwan lahu fi sirri fa inna man lam tatasawa sariratuhu wa alaniyatuhu fa huwa munafiqun wal munafiquna fi darki al asfali min an nar wi ko yo Umar bin Abdul Aziz o wi naam o wi miɗo rentinama nde wonata giɗo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen nde wonata rewowo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen wona gaño dartotoɗo haɓowo joomi meɗen si on weddodi a woni kawirni ɗulle no ɗuuɗi nde wonata waliyan lillah alaniyatan amama nnas anta wali amma fi sir anta aduwwun lillah annas en faami yewte ka wonu dewo yeeso yimɓe ɓen wona geddo dartotoɗo joomi men si on weddodi ka goɗɗo rentama ta waɗɗu ɓe maaki faamu moƴƴa kala on mo tawata gundo muɗum e kene muɗum si fotaali luutodiri on ko naafiqiijo noon faamu noon naafiqiiɓe ɓen joomi men ko maraniɓe ko yiite jahannam ɗum waɗi haraka ka koose ley Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum ara jikkuji ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe no jeeya ko ɓuri himmude e jikkuji maɓɓe tawgol ɓe lerɗay kala kumɓe alanta joomi meɗen wahi kun laaɓani mo haysi kun ɗuuɗa no jeeya ko ɓuri himmude al ihlas sabu ko ɗum asas al ibadat so yii neɗɗo torotoɗo si o yahay toragol haaju simo mari hakkilo na ɓoray miran kon ka waɗa ko toroto kon ka
waɗi torotoɗo no mari tama o heɓay si yehi si neɗɗo yehi toragol maaro ko defa abo raalimiran hun ka o waɗa so nokkanoyama honto watta ko tori ko aymo mari o yii noon dewo miran hum makko kum ko dewe makko ɗen waɗete ɗon mare ko miran hum ihlas si kun ɗon ala dewo on ko tinni wo ko tinni hay himo waywa wonɗo ƴogirde debeere o ala fowtade ƴawgol ngol e tippugol ngol ka caangol kono ala nafitorde yangi kin fi ka ƴogirowo debeere heɓay ndiyan heɓay a heɓata ndiyan ɗum ɗon hino jeeya jikkuji maɓɓe ɗin hino jeeya jikkuji maɓɓe ɗin etagol rento kala ko wiyete naafigi yaagal ɗum noon ko nifaqul itiqadi ko nifaqul amali o naafigi yaagal ngal koko fiɓeteko ma naafigi yaagal ngal naafiɓetengal ko golletengal hara on kidi waɗatangal fiɓahingal dagi ɗum woni nifaqul amali kono julɗo fenowo ko naafigi julɗo firtowo ko halda ko naafigi julɗo hooleteɗo janfo ko naafigi julɗo sonkideteɗo ɓurtina yenna huɗa e kalince ko naafigi nelaɗon ɓe maki ɗiɗo nayyi kala mo ɗi tumbodiri e muɗum ko naafigijo laaɓuɗo poyi kala mo tawta gotum e ɗiɗo woni e makko hino e makko geɓal naafigiyagal ha ñande o wallini ko e sahabaɓe wi nelaɗo tawi noon on o juulay o hooray o zakkay ɓe maki wa in sama wa salla wa zama annahu muslim ɓe maki fa huwa munafiqun halis nafigijo ɗum ɗo wiyete nifaqul amali andi julɗo wolataɗo fenade landoɗamo o inna o mayri ɗum ko dewal koko rewirte joom men mi feniri o watta ɗum ko ɗum a felaymo tun o inna miɗo andi kay moƴƴa ɗum si wonti nifaqul amali amma so fi ɓi fenade no dagi welta islam welta nifaqu itiqadi tan no jeeyano ko dogayno dogugol ɓe koko wiyete nifaq ino jeeyano e jikkoji salaf kasratu sabr ala jawri alhukam wa shuhudihim anna dhalika duna ma yastahiqunahu bidunubihim qala llahu taala wa kadhalika nuwalli bada alzalimina bada o hino jeeyano e jikku salaf muññagol ɓe tabita jogito faama e lamɓe ardiɓe ɓe ko ɓe lorri ɓe wo ko ɓe lorri ɓe lorra kanko kamɓe woni sabu muɗum wona lamɓe ardiɓe ɓe ɗum si ɓe wullitata koye maɓɓe si ɓe lorrama lanɗon ɓecciniɓe soñjiɓe faaɗinaniɓe koye hoore maɓɓe ɓe artata ɓe faama hada mimma kasabat aydina waɗi no jommi wi kadhalika nuwalli bada alzalimina badan si tawno wona en tooñayɓe hakkude men e joomi men ardintano e dow meɗen tooñowo e nde tawno en woni tooñoɓe joomi men ƴetti tooñowo ardini dow tooñoɓe wa kadhalika nuwalli bada alzalimina badan lamɗo tooñowo no heewi ardinede e dow yimɓe tooñoɓe iyo fof wonu tooñoɓe ɓurɗo wo ɓura lollude ɓuraɗo wo ɓura lorrade wona ɗum fewndi ɓe nattatano ɗum noon kamɓe e lamɓe ɓen wono ko fewndi hannde koni wo ko lanɗo on ko lanɗo on ko lanɗo on jama on yeggetino kañum hoore muɗum yeggeti ari e asar kama takununa yuwalla aleykum kono wawɗon wo joomi men suɓiranta on lanɗo ardotoɗon so woni moƴƴuɓe ko moƴƴuɗo ardoto on so woni bonɓe ko bonɗo ardoto on yaha Hajjaj ibn Yusuf ko ɗum wiyanno neɗɗo arnoɗo landimo kanko honɗum haade jaɓa wonde neɗɗo moƴƴo wano yimɓe ɓen fof moƴƴiri noon Aboubacry no moƴƴuno e yimɓe ɓen Oumar no moƴƴuno an hiɗaari ɗo ɗa woni bandira wurtiɗa lorra yimɓe ɓen tum kanko honɗum haade moƴƴa tawi ko wareede addi mo ɓayri goɗɗo walanta sifa ɗin Hajjaj ko heewi kon o wuura kono tawi ko wari nden ñande ko maayo o wolay noon haa ko faala kon timma Hajjaj wi ko landiɗami kon ko noon woniri
Aboubacry e Oumar ko worɓe moƴƴinooɓe wonno kono worɓe ɓe wondunooɓen kadi ɓe ardiiɓen kadi ko moƴƴinooɓe wo maɓɓe wonno si ɗon faala ardiiɗo on yo wonu moƴƴuɗo wone moƴƴuɓe wona neelan wo worɓe Aboubacry e Oumar ɓen ndaaron simi wa'anta on wo Aboubacry e Oumar jooni min simi wa'aali wo Aboubacry e Oumar worɓe ɓe Aboubacry e Oumar wuuridunooɓen onon hiɗon waywa ɓen si serti fof serte kono so sey ko tertagol ɓe hoota e pittaali mum ɗin ɓuri moƴƴude ina jeeya e ahlaqu salaf tawgol ɓe hiray si joomi men lumnaama hara ɗum mettay ɓe la hayra fi man la gayurata lahu kala julɗo mo alanaara hirande islam ka yeebi ka joomi men lunda ka joomi men yedda ka nelaaɗo lunda si ɓernde julɗo mettintaa ɗum haray la hayra fihi wala fi hayatihi haray moƴƴere alaa e makko moƴƴere alaa e ngurdam makko tan fewno la hayra fi man la gayurata lahu la budda si tawi joomi men lundama yiɗi tawata ɗum hino mette bal ɗum min adafi darajati l iman man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adafu l iman joni noon si tawi inkaru l munkar bil qalb min adafi l iman si tawi noon anta tatasarrar wa tasurru bil ma'siya si tawi an ko bone on welatama a feƴƴino haɗirgol junngo a feƴƴino haɗirgol konngol a feƴƴino añugol jooni ko a yiɗuɗo ko a weltorɗo wal ko a ginganoowo ko a dartantooɗo fattis nafsa kayna imanuka hato gonɗi nanngal woni no weddi adafu l iman ko al inkaru fi l qalb joni si tawi noon hadal inkar kalaba ila muwafaqa mettingol ngol wonti joni tawtugol ngol feƴƴi wonti jingalngol bone on aray honto gonɗinal ngal honto hirande ne woni ko ɗiɗo jikkuji pottiti jama o Allah subhanahu wa taala arkiso en jikkuji moƴƴi salaf kadi no jeeyano ko ɓe andirano ɓe tikkanta sabu fuy e aduna sina ko Allah subhanahu wa taala lumna wan noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ari ɓe tikkirta fi neɗɗo ma fi goɗɗum tuma ɓe tikki ɓe dari o way ko joomi men tabaraka wa taala lumnaɗo on noon ɓe deƴƴata deƴƴugol ɗon kadi ko addi yaata ka joomi men lunda daññingol ɗon needi e mokoba yaagal e kulol sonko e kulol aybineede ɗum ɗon ko diyasa wiyete woni neɗɗo mo tawata kañum kadi ala hirango islam Allah subhanahu wa taala danne ɗum ina jeeya kadi ahlaqu salaf ɗi tawata ɗen haani wattande haqqille muɗum wondema kamɓe ɓe hulayno moƴƴa ka dewal fuɗɗode dewal maɓɓe si joomumen arkitiiɓe dewal tuubugol e boneeji ɗin arta e moƴƴereeji ɗin haray reedu maɓɓe no taƴi haa ñannde ɓe maayidii ɗum haray reedu maɓɓe no taƴi haa ñannde ɓe maayi tawi ɓe yaadii e konko ɓe jonnaa haray hiɓe huliwata ɗum fuu to ɓe si ɓe maaya wonaa hoolagol wi julɗo hoolataako min makrillah qal wala yamanu makra allahi illa alqawmu lkhasirun hoolataako heddo ɓay e ko joomi men jonni ɗum kon e moƴƴere si wonaa neɗɗo majjaaɗo joomi men tabaraka wa taala ko wana noon hino jeeya e ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man khafa adlaja wa man adlaja balaga almanzila ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna ɓe maaki kala huluɗo joomi men tawi ko goonga o fokkitay law maaki haa niɓɓi nannganii se tew si kulle ñaamiimo yimɓe ɓe honno wiyata hanko woni sabu kala so wattay ɗon kadi ko feetuɗo
ko ɗum si ɓuyno ñaamude ɗo no yarde no ɓornade laaɓuɗi joomi men wi ulaika kal an'ami bal hum adallu ko sifa ɗen kaafa adlaja mo huuli jahannam ko law fuɗɗoto dewal wona accugol ha takko ka lannata ɗon fuɗɗo ɗum ko tarde ma molana ɗum ina jeeya ha joni min akhlaqi salaf fa talhisan wondema salafa hadihi l umma ina jeeya noon ko ɓe andirano si nawnare yani e maɓɓe kulol ngol ɓurta e maɓɓe ɓe nawnata nawnare nde ɓe sellitata ɓe dikkay e muɗum ɓe ala nden nawnare kala nawnare nde ɓe nawni ɓe faamay ko nde ɗo wonki yaadata e wonki maɓɓe ki waɗi noon nawnare ko nelaɗo malakul mawt inzaran lil insan almarad ko min rusuli malakul mawt ko malakul mawt heewi kon nela e nawnare wiya yeetoɗa o miɗo ara miɗo ko laawol so watta e haqqille yo fuɗɗo sano gon kadi nawni haɓɓitike ndikkay faamaali maaye malakul mawti wi miɗo arde maaya ko maayidata ko wonduno ko ko maayide e muɗum kamɓe noon ɓe faamayno kala nawnaare yande maɓɓe annal mawta fi hada l waqt idan ɓe ɓeyday tuubu gonngol ɓe ɓeyda dewal ngal ɓe ɓeyda tinnaare ina jeyano e akhlaqu salaf taskorgol moƴƴa e wattugol haqqil ndeɗo mayde si ɓe yii fure no ronda ɗum hino jeyano e jikkuji maɓɓe ko ɗum si karamo koɓɓen ɓe wi sunna hamlul janaza wa an takuna ala anaqi rijal fure sunna rondagol mo koye tawka ka balaje o ronda wona ka juuɗe o joga waɗi noon ibara waajitorgol mo ngol ko si yiyama ko ɗum si karmokoɓe wuuri daɓɓen no haɗi yo fure tumɓe en ɓe keesuwal surroye ko suuɗe yimɓe ɓe ko si yimɓe ɓe yiimo hula ko si ɓe yiimo ɓe waajito ko si ɓe yiimo ɓe landito hoore maɓɓe si tawi noon ɗum marama e keesuwal on mbama ɗowti keesuwal limaada tatabir ɗum ɗum askotoɗa ay fus ko wano noon oɗo karamo ko jeeteɗo al amash ɓe maake kunna nashhadu l janaiza wala narifu man yuazza li anna alhusna qad amma annasa kullahum ɓe maake meɗen nanayno ka julɗo feƴƴin min yaha muññintingol mo si a ari ronka andude ko hombo muññintinte ko waɗi noon haray fof no fota suno andata ko mbo siɗɗo mum feƴƴinimo tawa fof no suni suno woto suno maɓɓe gon kamɓe ko neɗɗo maayi wonamo an maayi en anndi no serte muskilaji men ɗi ene suno men gon ɓiɗɗo an on maayi ɓeymo an maayi baaben an maayi nene an maayi ko ɗum ɗo wonata suno ngon kono neɗɗo maayi heewa battinde meɗen kamɓe noon ibra ko ɓe jogino kon ko neɗɗo wawɗo wa an hande maayi taw si wona min hikkata ɗon na maayi ɗon mi humpa ko hombo ko ɓayde waɗi ɗum ko helal ni ko rentinayi ɗum ni laalli sa kunu assaniya gata ko min hikkata ɗon koni wona waɗirede ka fatundeji sa yehi ka muññintinte ton a taway ko piiji aduna wona waɗede wuureje hino saggina debbeeli hino defe ataya hino warbe haalaji aduna no wowle téléphone ji hino noote rendez-vous ji hino jonne hay ka nder berɗe goɗɗo waajitoto ɗo goɗɗum wayata goɗɗo no yehe surrugol neɗɗo ka nder berɗe ya ha o daro e hoore kaburu bani adama misliti o nooto ɗon téléphone mo jonna ɗon rendez-vous aduna biduni istisna hay inchallahu ala so kaari no maawi meɗen surrudemo ga ha bolanɗo miɗo arde 17h30 are mi hewti imo ko nder berɗe yaa hay inchallahu ala kanko hombo haldi ɗum sa wi tan waɗum ɓe no moƴ tan ɓittina yimɓe ɓen kere ɗum no armi ɓeɗo noon kamɓe hari si fatunde waɗi ari mo yiiɗa wo muññintin tun a andata ko hombo mayira ko siɗɗo hombo hombo ni siɗɗo makko hiɓɓiɗo la tufarriq ɓerta wala narif man yuazza
li anna alhusna qad amma annasa kullahum koni wonde waɗirde Allah subhanahu wa taala moƴƴi mbattaneji ko wano noon hino jeeya e jikkuji salafa hadihi l umma imam Sufyan athawri ɓe maaki masta'adda lilmawti man dhanna annahu yaishu gadan ɓe maaki heblanaki mayde kala fellituɗo wuuray janngo wona goonga makko sino felliti janngo o wuuray haray o fenay o hoolaaki mayde no woodi kala fellituɗo wuuray janngo o hoolaaki mayde no woodi o préparanaaki kadi mayde kala préparaniiɗo mayde rendez-vous ko ñallal tun o mari ko hannde on o anndi fii mum o tañƴini janngo ko si weetii kadi o waɗa goɗɗum on noon Abdullah ibn Umar wiyano ida asbahta fala tantadir almasa wa ida amsayta fala tantadir alsabah wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatik li mawtik idan Imam Sufyan ath-Thawri ɓe maaki masta'adda lilmawt man dhanna annahu yaishu gadan o préparanaki mayde kono noon hino jeeya e akhlaqu salaf kasratu l'afu والصف عن كل من أذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في عرض أو نحو ذلك تخلقا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام بجانو جيكو جماعة etagol foola wonkiki yaafinaki ɓurdiki ga e kala toñuɗo ɗum toñiri ɗum piigol ma jattugol jawdi ma ño'ugol ɗum ma bonnangol ɗum eto ƴettaki wonki haa waawinaki muññanagol o yaafo o ɗum ɗum no potti pittali ɗin ɗum loƴowo neɗɗo on no warrata ka neɗɗo no weli loƴude e binde jangol loƴowo neɗɗo ino mari golle ka go'o hulata ɓuuɓugol konco panca o yawon no gasoɓe fof ɓe yaaday toon ka ɗimmun ɗum sama kala eɓɓata o si o etaki ko kanko loƴoto hay si oya eɓɓa ɗum ka ɗimmun ɗum taway mo mari doole ɓuri omo faala ɗeɗɗude ɗo sabu ko noron ngol jogotoɗa jogoɗa juuɗe ɗen hirboɗa si hoore nden wawa heƴude ko nder ndiyam ka ɗum sina ɗum welay fi ko ni noon wonki kin ɗeɗɗirte ki hoƴire ni e ndeɗo muññare ko waɗi ɗon muñal assabre ko wiira sabre eko kamkoɓe luga wii ko leggal muññinaygal boobo ɓiraɗan nene muɗum wiyete assabre ko ismu sajara o arabu ɓen harsi ɓe muyni ni boobo haa ɓe faalama mo entude koye yaaɓe fusa leggal ngal ɓe ƴetta enɗan ɗam ɓe wuƴa ka hoore endu ka boobo maɓɓoto muyna ɗon si o wullani endu ɓe jonɗa mo si o muyni o tutti ɗon o landitata ko hannde kadi so jonnama o maɓɓatako kadi ko ngal haaɗi kon jondinay mo ɓiraɗam welɗan ɗan ɗum woni assabre ɗum si jommi wa bassiri sabirin ene goɗɗo no heɓa ko weltini ɗum aran wiye muñño goɗɗo no jibinane booba aran wiyen awa ko muññagol de boobon ko jibinako la so si o maayi ara wiya muññe ko o maayi idan konkiɗi heblo eto doolugol foola wonkiki waawugol muññagol lorraji yimɓe ɓe ino nde defteretene min ahlaqi salaf wondema no wooduno karamo kojo wuuruɗo duuɓi 50 ñande fini weeti wo ñande fini weeti o daroto ala atabati baabihi ko inna joomi gila ɗo haa kiikiɗe mi hewtita ka an mi joginani jiyaaɓe maaɗa ɓe ƴiiƴanɗanɗa e ɓanndu anndu e jawdi anndi kewiiɗo e faljuɗo no fota terka mi yaafiiɗon mi tawi mi jogitoraali ɓe a jogitorkaaɓe ta jogitorɓe mi yaafike ɓe duuɓi 50 ko meeɗaali yeggitude ngol ɗo konngol ala atobati baabihi so yalta yaasi o yaha ɗaɓɓoygol nguure min ahlaqi salaf ɓayri haqqeeji amen ɗin ko menen yaafotooɗi si yaafoɗa
kala komi waɗa e immorde jiyaɓe maɗa ɓe no fota noon ter kewiɗo waɗinmi ma faljuɗo waɗinmi mi yaafitemo ɗo yo waɗude ta jogitormo min on mi jogitoramo duuɓi capanɗe ene goɗɗo yaaɓoyay o lando ko nu yaɓanɗami o ɓorto doloke on yimɓe ɓe wona hakkude maɓɓe oɗo yey ɗum ɗum noon no weli fillade eggugol wawlana ɗum yimɓe ɓen haala sahal qaribun jiddan kono gollitirgol ɗum kadi ko yasirun ala man yassarahu llahu taala alayhi allah subahanahu wa taala nawinani kono noon hino jeeya min ahlaqi salaf hino jeeya koɓe faamuno sabruhum ala ada zawjatihim wa shuhudihim anna kullama bada min zawjati ahadihim min almukhalafati lahu suratu muamalatihi li rabbih falamma khalafa rabbahu kadhalika khalafatu zawjatuhu salaf hino jeeyano koɓe gonɗinno ɓe wi kala mo tawata oftare ma no waɗɗi e dow muɗum si o lundi kema o gollodiral ngal gollondirɗa e joomi maɗa ngal joomi ma wurtimo yon gollondir ɗum a metti kamɓe hari ɓe faama si ɓeyguma darti kema ko an ma ko kanko ɓe faama si o yennima ko kanko ɓe faama so salani kema ko kanko kamɓe ɓe faamayno ɗum ɗo fof kummi enna ko waɗi noon ko komi inni yo waɗu ɗo o sali o jelu joomi am wi yomi waɗu miɗo jooɗi mi sali ɓe wawi kontude ɓe hoota e hoore maɓɓe ɓe tuuba ɓe hoota ka joomi men hakkunde maɓɓe ɓe darta kadi sonnajo on hakkunde maɓɓe ɗum ɗo kam no weli fillade ko yassirun kadi ala man yassarahu llahu taala alayhi ɓe wiyatano satte ɓe weli fiha kono ko ala man yassarahu llahu taala alayhi ko joomi men newinani dewal ala ko ɓuratamo welde ha hewti dewal o noon mo ɗum sattani ɗum kadi harayno satti allah subahanahu wa taala newinan en yoga e salaf no wooduno ɓe tawata si soggi mbabba mum ma puccu mum ngu darike ngu salike yahude ɓe tippoto ɓe accango ɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe gundoɗo e joomi maɓɓe ɓe waɗɗo ngu ɓenna mahin hara ɓe foccali ngu yaha ɓeno wooduno ɓennano hey ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an kasir ko ɗo ɓe jogino min musiba bi sirati nakira kala ko heɓi on immorde masibohu kuñanɗiwo kum fanɗiwo ko an faggiti ɗum embale ko jommen woni yaafade ko nda faggade kon no ɗuuɗi ɗum ko gokkunni e ko faggiɗa kon jonni kala ɗuuɗi kamɓe ɓe jogino ɗum ɗum ɗo wi aali noon e sonnaɓe yaw yenna moodi mum ko kamɓe waɗi si ɓe wi mi salo ko kamɓe waɗi en wiyaali ɗum saria kadi wiyaali ɗum alnilaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida sallat almar'atu hamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat min ayi abwabil jannati samaniyati sha'at ɓeɗo no maaki ta waɗu ko wi ko ɓe maaki kala sonnajo juuluɗo waɓutuji muɗum ɗin jowi no ɗi juulirteno o hooliri lewru makko suumayno ndu hana hoorirede no o ɗoftori moodi makko no haani mo ɗoftorde no o reeni farju makko on o dogi zina ha o maayi aljanna dame ɗen jeetati udditete o daro ɓenne naaru kaɓuran ma o naatira ene oɗo no wiya yo wi mi sali imo wiya yo wi mi tewi imo wiya yo wi ko haaju mum kon ɗum o wiya koyo ɗaɓɓo aljanna e o ka sonnajo harno wulliti moodi mum ka nelaaɗo nelaaɗo ɓe maki ayi moodi ma ka o wi hi ɓe maki ngaaru mo ha yono o wiya o ɓe maki ko ɗon heɓata aljanna ko ɗon heɓata yiite yaw no yiɗirɗa o waɗira aljanna ma on ko ɗum yiite ma ngen ko ɗon faggitotoɗa jon noon ko an gandi ko faala
si tawi a weltinaymo hay si tawi ɗum hino mette fiiɗa terde aljanna e si tawi a mettinaymo hayri ɓerde ma nen ko ɗon ɓuttata naatoya yiite wal amru ilayki yahu ndaara aljanna ma on ko ɗon heɓatamo e juuɗe on ko kaani wo ko o holi wo ko woni miskino o ko no o wayi wo ko ɗon woni an ɗon anndi sa faala a daroto ɗetta weduro ɗetta woni ñande wo ñande mi accanta on ko tew mi haari tew sa faala ko ɗum armotoɗa ha heewa wuuron ɗum kadi yite no heɓoro ɗum ete aljanna no heɓoro ɗum ta ɗaɓɓude ko isra tahsud ko remu soña on yi sifon atela koye eppon sohoy si a ukki kungen ndiyam a ñoƴƴi ha kun yari a ƴawni a ɓanniɗa kaasu hum a wi ko kosan kum waɗantama ɗon yara aɗa heɗa ɗum waɗay ɗum sa ukki kun e kosan a ɗiɗi ha kun yari a ɓanni kaasu hum a wi yo ɗum wontu juuriɗa aɗa heɗa ko isra tahsud imal sanjah ko remu soña ko remuɗa o ko ɗum hettoyta gollu daɗoya jooɗiɗo daɗoyta Allah subahanahu wa taala moƴƴin faamuji ɗi idan ɗum ɗo hino jeeya e ko salafu faamuno kamɓe kala kumɓe yii e gollodire sattuɗe ka ɓiɓɓe ka ɓey nguure ka mummun tehoy ɓe wiyay tigiri hey joomi men no watti o e juuɗe an o ɗoftola joomi men no watti kun kullum e juuɗan yo kun ɗoftola so kun jartike salike kun woowa ɗum aray ko ɗum woni salade kon woni ɓurti ɗum wattu hakkil ɗum ko artirgol haqqil ɗum woni ɗum on yi salaf no wooduno gollodirɓe joomi mum faamodiri e makko haa tawi ɓe hewti gonɗinal hoolagol ko waali maayi wonki yehi faamodiral maɓɓe e joomi man ine hewti ka ɗum wuurita ɓe gollitira en yii ɗum min ahlaqe salaf goɗɗo yaltidi e mbabba mum no setoye haa e laawol mba nawnima mba maayi ay ka wi toon no woɗɗi ka o yaata toon no woɗɗi o wi joomi alaa ko wirnanima alaa kadi ko ronkuɗa koko goɗɗo wi a ronki tun ronkuɗa koko goɗɗo wi a waɗata tun woni a waɗata ana inda zanni abdi bi ko an wi ɗum koko goɗɗo wiɗa ronkiwo ko ɗum woni a watta amma ronkere dakatake ma ɗa wawi fof kono noon sonkiɗi wi tawte joni min waway ɗum ɗongo wiyata mi watta na mi wawata komi waɗata gila ɗo o tippi o salligi o wi joomi ko an tagata wurnita ko an immintinta ko an jeyi piiji ɗin fof joomi kam yaata toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde kami yiltoto toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde torikema ka manngu maɗa e ka teddungal maɗa e ka bawɗe ma wawugol fof wurnitanamɗa mbabba mi yiltito ka galle kam yeeɓo ɗo ndaare gonɗinal wurnitanan ko maayi ngal gonɗinal ko seeɗawal siko goɗɗo e men dari nani o no woola ɗum inne o feesi mbabba ma fiƴƴi noppi muɗum luuki inni dari o waɗɗiti mbaw yilti galle ɓawde ma maayi ɗum kana min ahlaqe salaf woni asiqatu billah hoolagol joomi men ha hoolagol ngol tawata alaa ko wiyata eske hal wonata hakkunde ma e joomi ma o waɗay o hewti ka galle suka makko on jaɓɓimo wi hemba on yaawoyi sippe mi sanana on mba won mbaɗo nami je acci ɗuma e hoore mabba komi luɓaɗoma haa ɗo mi halde e joom muɗum tippin tum bagage oy siko on tippini bagage oy koye mawɗo on tippi tumba waali kadi mba maayi ɗon ɓe nokki mbaɓa hibboy kamba hibboyteto ɗum woni min ahlaqe salaf yaake ko faamodirgol e joomi meɗen woni ko mankiri jama o en torike ha ono aynal asar on to woni on to batte o muskila idan hino jeeya e ahlaqu salaf nushu badihim badan
فكان الكبير لا يتقدر بالنصف الصغير له وبالعكس kono jeeya jikkuji maɓɓe laaɓalngol yoga e maɓɓe yoga reedu jano maɓɓe mokoba maɓɓe gando maɓɓe mawnintintaako ɓerɗe mum uddata si wontiranɗo ɗum ley paykul laaɓani ɗum reedu jaɓe wona kadi paykun salanto mawɗo laaɓal reedu iɗen ɗo ɓe mari karama koɓe ɓe tawata si ɓe yiirama ko ɓe hana waɗude hannda e maɓɓe siya laaɓanɓe reedu ɗum ɗo ɓe faama no gasa ɓe acca si a wacci a manti a takkike ha a rondike suudu a ƴellike ɗum ara jogitaki si fuɗɗiɗa laaɓande ɓe ko faalaɗa ɓe faamu kon si a gayni on sonkay ko wigo noon o fuɗɗoto janngude tun faamonde joni kon gore fof na ɗum ahi hana kaccudede e hoore ma ko ɗum tun nelaɗo taƴayno wallina sahabaɓe ara lando nelaɗo miɗo mari laaɓal reedu e muɗum miɗo newnana ɓe maka an afdalul halqi ya kombo salotoɗum hande nelaɗo taƴi jihaadini yo wonu yeesɓe mana daani ɗumdu ndu sahabajo ɗetti konngol wi nelaɗo miɗo mare mum feere ene ko wahyu mo joomi men tippini wiya en waɗir ni kaa ko feere nde yiwɗon no fooliren yiwɗon ɗo ɓe maki na wahyu ko mi yi nde ɗo feere ɓe maki miɗo o wi miɗo mari feere goo awa nde wanande emi addu ɓe maki addu yeeso fof alkabir la yatakabbar wala yatakaddar min qabuli nasiha mbine laaɗo komi yi koyen atto hewtude feƴƴen ɓundu ndu wattiren ndu ɓaawo meɗen sen ɗonɗama yaren siɓe ɗonɗama ala kaɓe yara on katan tullo ineɓe ɗum ko polgal gongal eɗen wowi gollirde noon emaki ko ɗum woni feere nden waɗen ɗum waɗi ɗum ɓe gañi rasulullahi ya ahi kala mo yiɗa teddi ka dow leydi ɗo teddugal makko ngal no mahi sengol e teddugal nelaɗo ngal ko yer ko jaɓanɗa teddinɗa nelaɗo o heɓuɗa teddugal gokku ɗon no ɓe jaɓirta ɗum saloɗa ɗum on to janngoyɗa daraja hombo jonnoɗa limaga ko wano noon no jeeya ahlaqu salaf husnu adabihin ma alsagiri fadlan ani lkabiri wa ma albaidi fadlan ani lqarib no jeeya ahlaqu salaf jogagol ɓe needi labandi wondude paykoy fiilagol paykuɗe jogagol paykuɗe tantidirgolle paykuɗe yewtudugolle paykuɗe ɗum nelaɗo no marno ɗum ko ɗuuɗi awigo hey koye paykoy sa fijiri mbewa mo ƴakkete linke na ɗum terto ɗum ɓay no woodi ɗe fijiratara ɗe miijata ko ƴakkugol ma tecce ɗin no woodi ha paykunta fijiri ɗum yawotoma fijiri mo yawatako hollumo tun no wondirte hara o yawatako ɗon so fijiraka ɓe wi paykum gurdam makko ɗan ɗo yo helli feede ala ko ɓuri marde haaju emo wondi haa si on fijidi e makko ɗum ko hewtantamo ɗon no ɓurani mo korede mbuuɗi siyan ka wonki mi yaali Anas ibnu Malik ɗum no jeyano ko ɓurano heɓude nelaɗo jooɗoɗa golle maɓɓe yewtida jogo junngo ɓe yaada fiiloɓe yaada hada la yadurru salaf ɗum no jeyano e jikkuji maɓɓe ɓe jaɓayno kadi ne'agol wondude ɓattiɗo ɓe ne'oto kadi wondude woɗɗuɗo wona siɓɓe maɓɓe tun ɓe andi wona janngowo tun kadi ɓe wi'ata ɓe moƴƴotoye mu'um ko nganndi suɓugol ɗum kadi hertina moƴƴeteɓe e muɗum ɓen bone ɓura ɗum ono wigo ɓe musirikinaɓe ɓeno kore ɗon bo korte ɓuri ɓen ɗon men waɗani ɓe keɓal ka zakka wal mu allafati qulubu aɓoɓɓen heferaɓɓe jonneɓe zakka no gasa ɓe jaɓa islamu anani woɓɓe no lanɗo ene joni si ɗon tiri heɓi ɗo sakuhum maaro naɓi no wawi okkorde ɓe ɗon seeɗa nani ko lannoto ɓe ñaami ɗum no mari bakkato e ɗum kako baraji marɗa fi kulli qalbi ratbin sadaqa
hay soko kullum goɗɗo ko ribareeru ndiyam ɗo yari o naati aljanna ka koma baalo nda siɗɗo ma tun wona mo annduɗa tun wona moƴƴo tun moƴƴete e mum ngal ko haana moƴƴeede e bonɓe ɓen kon no haani sowde ko moƴƴete e moƴƴuɓe ɓen kon na gootum sabu ko bonotoɗa e moƴƴuɗo faama kon o ronka yiide o jogitoro noon neɗɗo bonɗo na noon faamirta si a feƴƴii ɗo a hiwraaki neɗɗo moƴƴo o jogitorta ɗum si a feƴƴi a hiwraaki neɗɗo majjuɗo ko gootum neɗɗo majjuɗo ta feƴƴi ko ɓuy mawnirtinni hay hiwragol goɗɗo ko ɗum mbiriyata ta feƴƴiɗo jannguɗa a hiwraaki mo wolay ɗum ɗo hawranamo noon de tewlan ɗon filmaɗa la tusalli maɗa kas konoɗa wolta ɗum oɗa feƴƴi o ko ay jarama to heɓanta goɗɗo te nafata goɗɗo ɗumen woɗɗuɗo e ɓattiɗo fof salaf moƴƴotono e muɗum fenniniren ko wiyete almudahana walmudarat buy emen doga e mudahana doga mudarat ronka senndinirde ɗi few ko wiyete mudarat almudaratu lil juhal wajibun fi dawatihim moƴƴodirgol e maɓɓe funsa kum munkum funsa teddungal mungal e mokkobayagal mungal e daraja muɗum o fiyo ɓeeɗo faamu oɗo gonga no waɗɗi kono ta funsu diina ma kam fiyo ɓe faamu diina ma gootum almudarat andi to ɓe moƴƴa hunde ɗen almudarat huwa badlu dunya li maslahati ddin amma almudahana fa huwa badlu ddini li maslahati dunya hada haram ɗum si joni ɗum waddu lawtudu hinu fayudu hinu wiyete mudahana ko wiyete mudahana ko neɗɗo on funsugol diina muɗum kan fiino aduna on yaara yeeso ɗum no harmi kono ɗettugol neɗɗo on funsa aduna muɗum on fiyo diina kan yaari yeeso ɗum no waɗɗi ka ɗum waɗɗaki ɗum noddoɓe fof ko noon noddiri ɗo jaɓi tan ɗum minal wajib almudarat ko gollodirgol e yimɓe majjiɓe ɓen kala noone gollodiral ngal tawata ngal tuusaali diina kan goɗɗum siko teddungal ma ngal ngal tuusi siko jawdi ma ndi ngal tuusi siko haqqe ma o ngal tuusi waɗugol ɗum ɗon ɗon yeggita ɗon fiyoɓe jaɓu ɗum no jeeya ko ɗaɗɗa bal nelaɗo piyama haajiija yalti ɓe heɓi doole yottagol ɓe maki accuɓe ɗon si kamɓe ɓe jaɓali ɓe jibinoye jaɓoɓe ɗum wiyete mudarat kaɓe memuno dina nelaɗo kan ko nelaɗo ɓe wanno ɗum wiyete noon mudarat ɗum ɗo noon ulama u dawa ino sappina ɗum ino jeeya e ahlaqu salaf an yakuna ahaduhum hayyinan layyinan yanqadu lissagiri kama yanqadu aljamal ɓe jeeya jikku salaf tawgol mo wonay newiiɗo o wonay deeƴuɗo ɗoworowo paykum wano ngelooba ɗoworta paykum ko nganndi ngelooba anda doginoowo o waawɗo doginde anndi anda doginoowo ko waawɗo doginde anndi babba annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi otowal annda doginoowo ko waawɗo doginde ngal anndi ko nafsu sey otowal si a ƴawi ɗo e maggal kaɓe wi a waɗu premier on ɗon a waɗirimo ɗon yer ko ɓen ya ñoƴƴu ka ñaamo kon a ñoƴƴii ɗum yer ko ɓen ya accituɗa kon a accitii ɗum alaa fuy ko janngata ɗon fiyo ngal yahu alaa fuy ko woranta ngal fiyo ngal yahay tum ngal anndaama an ko waɗoowo ko ɓe wii kon tun ngal anndi waɗɗo ɗum wo ngal yahay kaarajaaɓe ngalenno sina Moustapha mi huɓɓata sina sooduɗo langol mi doginta fal wonɓe soodde ɓe ɓurɓe ɗuuɗude ara wata doginde ngal haaja e sooduɗo ko doginoo ngal anndi pucci men sa waɗɗi keɗa tippike waawɗo ɗowirde no waawirna no waɗɗoto ɗoga ɓuri ko o dogata ko kanko ko ngu anndi ko waawɗo laga manngal jooni noon wo neɗɗo moƴƴo julɗo ɗoworanay paykum kono ngelooba ɗoworanta paykum
ayri pare ko tos kunnino waɗɗo ɗo ndeloba pare ko tos kunnino waɗɗo ɗo kulli pucci molana o yeha ɗum darna ngu ngu daro turna ngu turna naɓa ngu naɓa dogina ngu ngu doga no faala o waɗirta haala musakhar wo neɗɗo no haani waɗa wande ni pay ko la yadurruhu sey ɗi pay koy ko a hewtay koyre ɗeɓaɓe ko jogo ñumu kuyno bombo gabbitiki sa hoyniti tum ko ɗowete hana to on nder ton a on na ɗum ɗa tan adulahu ya ahi bombo ɗum eyi sa pooɗilan annda jooni si koye ngore ha ɗum yaasi ɗowete wonaɓe ɗum naa fof ɗum ɗo salaf no joginoo ɗum ene jeeya ahlaqu salaf ɓe anndira tawgol ɓe jannooɓe maɓɓe ɓen kala taalibaajo mo ɓe heɓi ɓe haynori mo yiinori ma anngal laɓɓingol gollal ngal ka janngugol ɓe weddantomo jemma joomi meeɗen ɓe toranoomo laɓɓingol ɓe wolantamo fof nata e annde wonde riya annde manti ɗum alaa ɓerde ɗiɗi fii jawfil layl joomi o jiyaaɗo maaɗa mo yiiluɗaa ɓernde muɗum e nde ɗo moƴƴere maaɗa joomi arkiso laɓɓinangol ma haraw ka fidatama gooto e ɗum so aroy kadi ɓe ndaara gollondiral ngal si sansale ɓe jokkito ɗumne al aybu fiya somi jaɓanaaka ko min naa kanko solantama o yahay toon haa taw e moƴƴi kanko tigiren no gasa ñande gonne he misal jooni piijiɗi no sansirdelan dey o wolane ɗum no gasa ɗum ɗo kadi ngannde ngalaa ɗum muskila karama koɓe ɗawoɓe wi kala faalaɗo yimɓe ɓen feewu hoota ka joomi men o jogoto piiji ɗiɗi o noddayɓe ñalorma o nattaɓe ka joomi maɓɓe ñallal ngal peetu si weddi ka jamma o gunndo ɗo e joomi maɓɓe o nodda mo fii yo newnan ɓeɓe hewtoya huwa ra'idu wal qa'id o soggay oɗo way ɗum weli fi ɓe nganndi ɗinɗiɗi ka o soggay o way ono mari golle dey oyo itir ɓaawo o doga o sogga haa si woodi selu kum o jokka kum so wartiri kum tumɓitike o wonta yeeso si woodi dari kum o yiltano kum ko ni noon o waɗirta haa ñande ɗi hewte ka dingira ma ɗi hewti ka boowal jooni noon ko ni oɗo won noddirde si tawi o waɗi o noddi haa o haynike lerɗugol jaɓugol anne oɗon fof jemmo wiya jooni wallito jeyaɗo ma kaariɗo moƴƴatne ngo yiɗi ɗum ɓeydanmo newinande salaf ɓe wi wi amen yahayno fuɗɗo janngugol arana sabu joomi men naɓi ɗum janngugol kono men yaha haa men tawa joomi men jaɓalsina ɗum yo wonanmo kanko tun men tawa wontiranino mum ko bi barakati du'ai salihina lahum ara ɓe anda ko mankeede ɗi jikkuji woni soɗo mo ɗiɗo ɗi manka hakkunde yimɓe ɓen ino jeeya akhlaqu salaf adamu shuhudihim fi nufusihim anna lahum nawafila min al ibadat walaw qamu hatta tawarramat aqdamuhum fa innama yarawna dhalika kaljabir في بعض النقص الحاصل في فرائضهم إذ النوافل حقيقة إنما تكون لمن كملت فرائضه ɗen ɗo moƴƴan gasa fermiren ɗo ɗen moƴƴa wo salaf si ɓe juulino jemma haa koyɗe maɓɓe ɗen ɓuuti daragol jemma juula hara badal ishaɓe ala ɗanagol ilal fajir weeti ɓe yiƴata hiɓe mari naafiilo ngo ɓe mari ka joomi meɗen alandi ke ɓenna fii honɗum ɓenna ɗandi kommo mari naafiilo ɓenna mi annda a timmindo farilla o minen ɗum timmirali men tan ko konkiɗo waɗi ɗo fof ko fii ko udde e jolɗe ka farillaji farilloji ɗin timmali taw honto heɓata naafiilo garotoɓe noon juula hatta tatawarrama aqdamuhum wiɓe ala naafiilo fii honɗum farilla on timmali taw weetade fii no naafiilo on timminira farilla on ala naafiilo ene ko ni
enen si goɗɗo waali wadde dewal jamma ñalorma machallah mo fotti o humpitoto so ŋaaɓi sundulla wi ko ɗumen e anndaden waali julde ombo landimo ɗum ombo landima weyaden hannde waalu janngude anndaden jusu tati mi jannguno ɗum jemma e gooto lanndakima hay e gooto e tagore nden hada bayna ko bayna rabbika ya ahi abdoullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu wa anas ibnu malik ɓe wi si ɓe hoorino korka naafiilo si weeti bimbi ɗo ɓe yaltuka maɓɓe ɓe wuja yeeso ngon nebban zaytun toni loppo si kala yiiɗo ɓe ñallal ngal tan ɓe hoori haa tuma ɓe hunti suuɗugol ɓeeɗo no suuɗuɗe enen ɗen ɗaɓɓuɗe feññinaneede ko ɗum ka yawɗen jooɗi ɓe wiɗen ñaamen wo ɓenela hoori gooto lanndaki mo siɗa hoori ɓeya ñaamu wiyaɗa eyo ara ñaamen ola hoori ande sunna o omo lanndima ɗum kala faajano kay ɗum jarano ɗum wal si a cokino ɓe lanndagol a hooru enen yaahi yoni ati kallifni yaahi ta fawan ko mi wawata mi yaari moƴƴi hay sa forci ɓe jaɓata soko ahi moƴƴi barakallahu fik jasakallahu heyr ene ɗon hoori ahi moƴƴi ɗinana ngan kadi are ñaame miɗo hoori suddo ngan salaf jaɓatano ɗum kana min ahlaqihim tawgol taw kamɓe ɓe jaɓahi ɓe mari naafiilo ngo ɓe waɗani joomi men marango e allahu tabaraka wa taala wiya hadisul qudsi wala tazala abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu si tawi salaf ala naafiilo enen ɓe mar naafiilo hoko jaba'ir marɗen jaba'ir woni ɓayɗe renti sen juuli ɗe renti timmali ɗe renti moƴƴaali ɓawi wowlan goɗɗo kono ɗe renti imam hasanul basari rahimahullah ɓe meeɗi natude ka juulirde basara ɓe juuli garɗe ɗiɗi ɓe cooli ɓe janta allahu subahanahu wa taala suka naati ka nder juulirde juuli darɗi ɗiɗi nder julde nde o waɗi ɗum o mowli waare nde o yehi ka sujuudu sakkitoro o wi allahumma ya rab zawwijni hura al-ayni yawma al-qiyama fi dari karamatika ya rab ij'al dhalika sababan li karamati o wi joomi mi torike ma ñande darngal teddiniran naatugol aljanna resinaɓe resinalal rewɓe hurul ayni ɓen ka nder aljanna joomi mi torike ma ɗum o salmini imam hasanul basari noddimo waɗi o hewti ɓennimo ya hulam o wi nam e maki wallahi walam ara khatiban aqalla haya'an mink gila mi taga meeɗali yiwde gorko ƴamowomo fanɗuɗo hersa e teddungal ha hewtima en mbaɗa fanɗi teddungal en mbaɗa fanɗi neebi en mbaɗa fanɗi hersa mi meeɗali yide o ma suka wi limaga wo an daroɗa ka nder julde fijira waare maɗa nde daroɗa joomi ma yo naade aljanna o resine hurul ayin fijugol e nder julde no naata aljanna ha heɓa hurul ayin anta tal'abu bi lihyatika hakada tahtubu min allahi lhura al ayin en mbaɗa fanɗi hersa meeɗal yidoma accu nani waɗirte ea fijide ka julde ɗa faala aljanna ɗum no heɓo sokkitoɓe noon nder kine nder julde ŋañotoɓe ɓokko ha ñande salmini o siwi miɗo tori aljanna alaysa huwa aqalla hayan min hada oɗo ko ni tun waɗi ka nder julde inna fi salati la shughla ino e nder julde o anini neɗɗo ko yoni haw yeƴƴitata koye goɗɗum a imam hasanul basari ɓe maaki hersa ma kanno fanɗi ƴentini hakkude ma e joomi ma juula darɗe ɗiɗi fijira waare ma nde ɓeya yo resino hurul ayni ka nder aljanna ɗum no heɓo ɗan o har mi faama ɗum heɓorta noon koko noɗa fanɗi hersa e teddungal on ande si goɗɗo men wolanama ɗum
كيف يتصرف moƴƴe tigiron ka khulasa ka raɓɓindin nafal den wawi darade ɗo ɗiɗo jikkuji haula il ulama al ajilla salafa hadihi l umma ridwanullahi alayhim en wata wolude ɗi e jemde kono tanbih yakfi labib wal ishara yakfi labib endingol sappagol no yona jon haqqi ka soneri oto no yona selluɗo mo feeta hakkil ka si oto soni ñoƴƴi ofet si soni joggitike accitaali neɗɗo engagé ke yeeso ɗon haray wala hakkil ka ga ɗum nde wotere yoni ko yiltamo ka awa si tawi en hibbanama sifa ɗiɗo jikkuji ha ulahil ulama ala ko waɗi en sina gundodugol e joomi meɗen toromo ka moƴƴere makko e ka yurmede makko yo teddinir en ɗiɗo jikkuji yo arkisen jikkinorgol ɗi ko ɗiɗo moɓata hakkude julɓe ɓen ko ɗiɗo dannata sakagol hakkude julɓe ɓen ɗum noon hakkude worɓe e moodi bimana e ɓeyguli muɗum e hakkude sonnaɓe e moodiɓɓe muɗum e hakkude jon ɓeygure e ɓeygure mum e hakkude gollowo e gollanteɓe e hakkude golloɓe fof ko ɗiɗo jikkuji tun renata teddugal yimɓe reɗen toɗo Allah subhanahu wa taala yo teddiniren اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته